kodwa enkulu kakhulu eyile yangikhubhaza ingozi yemoto la umlungu khona azama khona ukusibulala khona kuyoba u1994 uzovota ukuqala abantu abamnyama la umlungu khona uphosa imoto eweni khona eish ekuphi yena waphuma yena oh yanathi imoto eweni nganalapho futhi ngahlala inyanga ezu7 esibhedlela kwase kuthiwa nakhona hayi avalabhodwe ngoba yabona 7 months wonke usesibhedlela ungasebenzi insuku mina nganginazo lezi kuthiwa i-capped leave ngoba i-day leave into ebengayi yona ngithi zazila zazi 1500 mangaphosisa yo insuku anginazo ngiza accumulate mhlambe ku20 years ngoba lento ekuthiwa sick leave bandla nani ngisebenzile nani niyayazi angikhumbula impela ngeza kuthobo bengihlale kuye yimini ngimkhomoza njalo ngithi bantu abami ungaphathwa yikhanda nje kuphela bese uthi awusayi emsebenzini ngisafisa mhlambe ukubuyela emuva kule yokulimala uhlala 7 months wonke esibhedlela ukuthi umonakalo owenzekile wawungakanani ngoba phela uma uzohlala 7 months wonke esibhedlela should phela lapho wabonakele kakhulu wabenakela impela nempilo lapho cishe impela bancane abantu ababesakholwa ukuthi isazoqhubeka ibe khona nje impela njengoba nje ukuthi njena nebhune labhala ukuthi is not gonna make it hey kahle kahle mina empilweni yami leyo ngozi leyo yangilalisa ama-hour awu10 emoshwari uma uthi yakulalisa ama-hour awu10 emoshwari declared dead ngezinye indlela kwaba sesimweni sokuthi kuthiwa awusekho emhlabeni sekuphelile ngawe nje wayofawa emoshwari njengomuntu nje osefile